Ki te noho puku koe, mō ngā mahi tūkino e haere ake ana I roto I tō whare, ka whiua koe e te ture. Koe rā tētahi o ngā whāinga matua a te kāwanatanga, I roto I tana hiahia ki te whakarereke I te ture māhie, ara I te Crimes Act. Heoi tērā te mānuka-nuka o etahi, kei noho ko ngā wāhine me ngā tamariki te papa. Kei te titiro te kāwanatanga ki te whakawhānui ake I te ture, e pāna ki te manaaki a ngā wāhine me ngā tamariki e noho tūkino hiana. Our concern is that legislation like this may re-victimise our women and our children. Ko te anipā o ngā kai whakahaere o tū wāhine, e kore te ture hou e aro ki ngā māma me te hunga kua mataku pea te whāki atu. Wāhine could be pulled into the situation where they can be charged or, or something happened to them through this legislation because they haven't spoken out. Tērā nō te whakaaro, koe nā ke te raru. Wa ho hau I tō tāua iwi, e noho wahanguana. He āhuatanga I kite I roto I te whakawā mo te kōhuru o ngā māhanga a Chris Rawikokru kāhui. Tai mai ki tēnei rā, kāore tonu he tangata kia hāmenehia mo tā rāua kōhuru. Ka ue whakaaro nene nā te mehe wahine au, matako au koe patu e taku tāne, e tahi atu tāne rānei, pehe kei te mokopuna. Ko ia hoki te mea kai te kainga e te mamai. Hei tā sū ngā wati, ko tētahi raru kaore ngā rōpū e āhei ki te mahitahi me ēnei whānau. Mainstream agencies have had the interaction with the whānau, have perhaps placed the whānau in situations which aren't safe. Aha kua kaore anō I mana te pire nei ko te tūmanako mā te kōrero mō ngā he me ngā tika, ka taia te ārai atu I te tūkino tamariki. Jasmine Pearson, Te Karere.